Ainul Uyuni Muhammad Babul Ilahil Awhad Sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu babur raja fihin najah ma khaba man fihi iltaja fabsut lahu ghafar raja fahuwal habibu Muhammad babur raja fihin najah ma khaba man fihi iltaja fabsut lahu ghafar raja fahuwal habibu Muhammad man yahwa taha al-mustafa min kulli hammin yuktafa wa madihuhu fihi syafa wa maqamahu la yujhadu man yahwa taha al-mustafa min kulli hammin yuktafa wa madihuhu fihi syafa wa maqamahu la yujhadu. Ainul Uyuni Muhammad Babul Ilahil Awhad Sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu Ainul Uyuni Muhammad Babul Ilahil Awhad Sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu babur raja fihin najah ma khaba man fihi iltaja fabsut lahu ghafar raja fahuwal habibu Muhammad babur raja fihin najah ma khaba man fihi iltaja fabsut lahu ghafar raja fahuwal habibu Muhammad Shalla alaihi Allahumma badrus sama tabassama wal alima ghaisuhama wa talal malihu mushidu Shalla alaihi Allahumma badrus sama tabassama wal alima ghaithuhama wa talal malihu mushidu Ainul Uyuni Muhammad Babul Ilahil Awhad Sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu Ainul Uyuni Muhammad Babul Ilahil Awhad Sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu babur raja fihin najah ma khaba man fihi iltaja fabsut lahu ghafar raja fahuwal habibu Muhammad babur raja fihin najah ma khaba man fihi iltaja fabsut lahu ghafar raja fahuwal habibu Muhammad fahuwal